Kapitan Inteng. Rumwarak ba daw? Sa dinaw ti papanam. Di talaang ayan damari banang inakman makitambay ijay. Sino nga ro ti mangbantay iti irek? Ada ka mag... Naa, ay paginanaan nakmat Mabalin mo't nga ginanaka ka kabayatan ti panagbantay mo. Ipilit mo man nanti kayat mo Italaang mo't man na rumwarak. Apay ay aparitan nak. Ado nga raw ti matrabaho dito'y balay. Ay basta, kayat mo man kung saan. Rumwarak, mala, ditakan. Naa, ay, tuyang! Agsubli ka! Tuyang! Ay, Diyos kay, natangka na talaga ti ulo na. Maribanang! Maray! Day, si kabit marito yan. Ada ni Maribanang, kapitan. Ay, nagpailay ta da kano training da ita. Training? Win. No sa anak nga agbidot. Hairdressing. In situ day jay kay. Anya? Na. Apay, kaslada kas timbagak. Ay, awan mo't kit ditimbaga, kapitan. Mas daawak laeng. Tabakutin ni Maribanang nga makitraining pailaang iti kakasta. Ay, no awa ng tibagam. Go ahead na. Anyat gatang marituyan. Sanak agumatang maray. At dala umay ko sa ludsudan. Anya day tangay. Pudno kaday ang makitraining ni Maribanang iti hairdressing ijay ila. Wen, idi na palabas sa buulan pa yan nagrugay. Rurayak nga ro malpas ti training na ta ipakulot ko man to'y buok ka. At the assessment na day jay saan kaday? Wen, ay sapay la kumaat ang makapasa ni Maribanang. Awan lat ammo kon. Anya nga iti amo ni Maribanang kadagiti maipanggap iti kakasta bambanag. Ape akastamad tanti bagbagam. Kahit pudno may kaslasaan nanto payasagsagay sayon je buok na. San mo't kasdya talaga ti buok na. Kulot. Kinapudno na, kaya't kumuti kasdya buok. Isungaruraya ka malpas di assessment da, tagpakulotak man. Anya? Apalam ti buok ni Maribanang asaan ang masagsagay-say. Nagawid ka mat adagaws. Awan ni Maribanang ijay balayda. Napan kano ijay ilay tada training da. Anya at training day ta. Hairdressing in situ kano. Anya day ta hairdressing aya. Hairdressing as in hair coloring, hair cutting, Na, hair bleaching, Na- kanda tumapay. At dan samot plano ni Maribanang nga gipatakder iti salon na. Oh, mamati ka ang makapasaday di ang Maribanang. Anya nga itiyam mo na. Abay, apalam manan ni kumarem. Apay ko mga apalak nga. Pulaos. Nagadumaday ta ilot-luto mo ang makandong ha. Ag-celebrate ta, Inteng. Ag-celebrate? Na, apay, wedding anniversary ta? Saan? Ang nakapasa ang iti hairdressing in situ. Ay, pudno? Wen, adamot ten pagkwartaak Ay, congratulations dong ha. Anya nga ti planong ita. Ay kat mangi-offerak mat iti hair care services. Kasaritak to ni Marikwanang. Tano mabalain, abangan ta ti basit nga space iti tersena na. Ay, mayat da ka na padunot mo dong. Wen. Ay, wen gayam. Tiksam man da marituyang. Tao may da dito'y balay, tapag sasangwan tayo da dito'y basit nga insaganak. Nay, sino day ta nag-text ba dam? Ay, ni pari inting Mike. Anya mananti baga day di ataw?
denggam tapasaan. Good evening, pare Badong. Umay kayon to dito'y balay, madamdamat pagsasangwan tayo ti basit nga insagana ni Banang. Nakapasang amin iti hairdressing in sito. Ket kayat nati ag silibrar. Nanggagmaw tuyang. No kasta. Nakapasa ni Maribanang. Saan kamat atulay tapno saan mo amangag? Sana kamapan. Apay kumangay. Maturog aklangag. Ay katadlakin ka Ano usam nga raw ti agsida iti kangkaw no di mo kaya timapan iya ayan da pari intay. Alaam ti basit a kabinet Maribanang tay supay lang ti pangikargaam kadagiti agas kan tools mo. Ay nay, agyaman ako na ay Marikuanang. Awan na nyaman na, Mare. Mayat metlaeng no dito'y tersenak ti pagpukisam. Tapno makita dagiti customer ko ter aramidam. Win gayam. Anya kolor ti kayat mo, Marikuanang. Koloranta day tabuok mo. Ang mano aya ti charge mo, Maray. Uray libre, Mare. Basta hair color laeng Nungay agpakulutak. Manungay ti bayadak. Mabalinan ti 1,000 pesos. Sige, kulutam nga rodan ti buok ko, Maray. Inton bigat nga ruden Ay gumatang tapay iti tolls kan agas nga usarag. Sige laang, Maray. Awan parikot. Ay, uwang gayam. Agpaaramit kan tumula nga iti tarpulin mo iti hair care services nga over mo. Nagpaili ka. Tapno makita dagiti lumablabas dito tersenak. Win Mare. Kasta ti aramidan. Maray, may sakilo man nga asukar. Mabitla ang Mare ang amday talaang tigatangam. Wan. Wow! Si kakadinday ta Marikuanang. Kulot matan ti buhok mo. Kan brown ti kulor na. Wen, Maray. Ni Maribanang tinangkulot kan ng kulor iti buok ko. Aya. Wan, kita daman customer na ditan. Nalaing nga talaga ni Maribanang. Iso ano kayat mo, agpakulot ka matan. Manungay ti singir na. 1,000 laeng. Ang mamang ano nangin ngayon akan kaatat at idog tabok mau. Ay, nagngina mo kayam. Nay, apa aming mingmingan na latan. Ay! Agpampanunot akpay Maray. Nala, agpanunot ka pa'y nga raod. Adto yan, tigat-gatangam. Siyaw! Na, Choo! Apa nagpigsa ti pukaw mausi ka ba daw? Ay natuyang. Tanda ni ibusin ang dagiti manok deta bambantayam nga irek. Kasanumat nga men. Deta lag silsilpon mo tararamidan. Ay pasensyakan. Agkit-kitak nga men iti mabalin ko apagpakulutan. Adugayam dito Facebook. Ni Maribanang ngay. Amo na mo tiyagkulot. Amuna, nagngina mo ti singir na. Iso nga agkita aklaengan iti nabababa ti singir na tapno makatipida. Ang kita matuyang. Amang ano... Ay nadinakman pakibiyangan si ka. Abogam kit din dagita manog. Nay, si kamati lumabas dito tersenak, marituyang. Kapanam, Agpaili ak Maray. makitsinda ka? Saan? Agpasaluna. Anya, agad, adama ni Maribanang. Masapol pa lang agpaili ka. Nalaklak ang amin ti singir jay kinasaritak Maray. Mano aya? 399 pesos. Adda ka no pa'y free hair color na. Nay, nalakamang agpaisaw. Amangan man no pekay.
Amang ano saan nga original ti agas nga usarenda. Nagadumag ti customer na. Sa dino ti papanam, nanatuyang. Agpaili ako raw. Nyang iti aramidin nyo, jay ilay. Inak agpasalon. Ha? Ipakulot ko man da ito buko. Pay lang ngay, jay ilay. Kat amumot ni antibanang ti agkulaw. Amuna angam nakangingina mo ti singir na. 1,000 kanukag. Kano ijay papana? 399 pesos laang. Ang mga numaymayat mo ti quality ti agas nga us-usaran ni Anday. Nagadun to pa'y ti customer da ijay papanak. Malakit dain. Itulod na kun ijay ilay. Kwaraw. Adakon badong. Apay anarabian ka. Sa nabali ata nakaawid ako. Kita man to'y kulot abo ka. Nagmayatan niya. Kahit manong iti binayadam. 399 laang. Nalaklaka ngam ti singir ni Maribanang kadagiti customer na. Nalaklaka ang kita ang mga saan nga original ti inusarda nga agas di tabuok mo. Saan mo't siguro? Kita ngamin Ah. Nagmayat ti panang kulot da iti buok kaw. Kinuluranda pa iti ash gray. Nagmayat kita ang san kaday. Uwanan! Inka nga ro din agluto iti si daan ta. Wun, siyak ti makamo iti day tabadaw. Nagmayat man di buok ni Maritoy ang akinulot mo, dungaw. Nasabat ko kat itay agsapa. Marituyang. Saan mo't ang nagpakulot ni Marituyang kanya? Saan aya? Ay, saan? Jay ili ti nagpakulutan ni nanatuyang. Antay, angkail. Ha? Wow, sakti nang itulod kan kwa na iti kalman. Nangina ka nung amin ti singir ma, wantay. Da. Isumitlagayam. Ay, agtal na ka man si Kainteng. Na. Mano kanu ay ati singir da ijay ilay, kwarog. 399 ka numat, antay. Nagbabangag paiso Kat no nangin ti agas ti buok. Day tamo ti bagbagakan kwa na. Angam nagpakulot matlat tayo jay ilay. Ay, tibukaw! Ay, tibukaw, madam! Ano kasangsangitam tuyang? Ay, naagurot matan tibukaw! Katawan mo tiyam mo kasakit ka! Ay! Ha? Ay, hunyag pa isaw. Ay. Kadupay tinaurot abuok mo tuyang. Ay, nga dita. Kasla, napuuran mo titsura na. Jak nga ro damaw! Ay, hanya nga'y daramidan! Ay. Daytan di magbagakin ka tuyang. Ang mga saan nga original giagas nga inusarda di tabuok mo. Jak pa yan makontak ti Facebook di nagpakulotak. Jak ko na monohan niya ti aramida kay na. Ay, agurot amin na nabukaw. Daytan di magbagakin ka tuyang. Gapaw iti kasasapol mo iti nalaka. Ay kat nadadailan di tabuok mo. Nay, nanano tabuok mo nga ay Marituyang. Kasla na puuran mo. Ay, kanagurot pa'y maray. Ay, namadanagan na kaun. Ay, iada ka din ni Maribanang. Awampay, alas 8 nga umay dayjay. Ay una yan day ta napasamak kan ka, Maray. Ay, wan nga ron maray. Kunak numakatipidak. Nadadaal mo tibukaw. Ay, na. Kita am tibok ko, daytoy tay kinulot ni Maribanang. Nagpintas na yan. Wan nga ron maray. Amangan mo't no saan a quality ti inusarda nga agas dita. Ay, day tatijak siguradaw maray. Nala, mabitla ang tateksak ni Maribanang. Ibagak nga daka dito.
Nay. Ada nag-text ka dungo. Kita man no asino. Ay, ni kagawad ko nang. Ay basa ano anya ti imbaga na. Sa anak pa'y nga may na nakapulos. Sige, basa at tadenggam. Anya oras umay ka mare. Adda ngamin marituyang istor ko. Malaglagas kano buok na mare. Day tamot din text na dunggo. Nanggag mo? Anya? Malaglagas ti buok ni Marituyang? Ay, uwan ka no dunghaw. Ay sos. Amang ano saan amayat ti quality nga agas nga inusardaan ang kulot kan kuana. Ay, ala, ingka kita indungo. Na-damage mo ti buok mo, Marituyang. Ay, kasanungay da ito'y maray. Tulungan na kuma. Adda na panunot ko at treatment nga aramidan ta. Ang nangina ti agas amausar. Okay laang maray. Ano sa kabayadan basta epektibaw. Wen mare, effective daytoy. Uray saan mun abayadan ti labor ko. Daytoy agas latan ti bayadan. Ay, nagyaman ako na'y maribanang. Awan anyaman na mare. Agbalin ko mga adal kan ka daytoy Saan lang apresyo ti pagbasaram. Pilyam mat ati salon amayat ti serbisyo kan quality ti agas ngos usarenda. No saan ako nagpakulot ijay ilay. Amangan no saan nakastoy tinapasama kanya. Sapay jakon makontak ti tao anang kulot iti buok kaumaray. Ala, bye-bye amon mare. Angam inton maminsan, agpanunot kapay iti maminribo. Ala, agtugaw ka nga rudan. Tarugyantan ti treatment ti buok mo. Ay nanatoyang. Laglagi pam tinakuna ni Nana Banang. Pilyam tay salon amayat ti serbisyo kan quality ti agas nga us-usaranda. Itikas na saan amadadaal tabok mo. Ala sige! Ditang tinaggibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Seno. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Sound effects Jofar Anas Basit. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingay. Kapitan Inteng. Inteng, kunakmat nga italim dagiti manok, agraman dagiti taraken mo abaka. Ay, saanin akasapulan? Anya saanen akasapulan? Kasano nga no perjenda timula dagiti kalugaran tayaw? Nagandayo tinangibulusa ka dagiti taraken ko. Panagkunam ka day kat agpatinggada lang iti solarta? Addadan tupay nga taijay inton agsubli ka? Ay, nalipatam samet ang makapag nadagiti baka. Ay na don't worry. San abalik ta sakti kapitan? Sakti ka nga nga dito barangay tayo. Okay laeng nga ramidem ti kay kayat mo. Gapot ta kapitan ka. Kasta ti kayat mo asawan? Ay awantiin bagak akasta. Ay, naidungaw. Agpakada akon. Taag-duty akpa iji barangay hul. Inakan mo dagiti manukaw. Kasano ko maapakanag? Kat saan dapay mat ngay mapon? Ay, kasta. Ay, kunak tumat nga minkan ka nga ikulong mo, wano italim dagiti manok. Ay, saanin? Bayam, tamanganda iti root. Ay, nasaysayat mo't lang no ikulong mo. Tapno saan da atakawin. Saan na mapasamak day ta?
Amo da sakti kapitan. Kaya't nasawahan. Kabutang da, dito'y barangay tayo. Aday ta ka manon inteng. Bagim laang ti pampanunutam. No di mo kaya ti ma-stress. Di mo bibiyagan dagiti bulos at tarakan ka. Naawatan. Nek, anya nga dito'y impos ni Mario iti fishbag. Sino ang Mariaw? Ni Mario at taga-kabangi-bang nga ili Nan, kita agmanti ko na nga impos na. Aday ta. Wan nga agpaisaw. Kinansamot dagiti baka ti mula da apagay. Un nga rod tuyang. Kita nadadaal dagiti mula da. Awan pa yan makita a bulong. Isumuman day taladawan dagiti baka nga impos na. Aday ta. Na-isum kon. Bakan samot ni Kapitan Dagita. Kaslasan, Mike. Anya katasaanan, kita ngamin na imbag naglawag abaka ni Kapitan Dagita. Ay, nukas ta nga raw. Mapana kita ayan ni pare inteng. Ibagakkan ko na, tinaipos iti Facebook, abaka na. Paray! Anta ka dita! Pari Badong, si Kamot Gayam. Nala, umunag ka pa'y Saanin, Maray? Anta ka din ni pare inteng. Anta ko man napatag ibagakkan ko na. Ay, saan pa'y anagawid ni Inteng? Anya ayat ibagam ko na, paray. Sige. Sikalatan ti pangibagaak, Maray. Ibagam tulangin kan ko na intong sumangpait. Anya day taaya, Pari Badong. Kita am dito aladawan, Maray. Baka ni pare inting dagito, saan ka day? Wen, Pari Badong, baka na dagita. Apay aya? Ay na. Nakadalon da iti kabangibang alugar. Titakas na pay. Dinadail da dagiti mula dagiti manalon ijay. Ay, sos! Day tanja ibagbagak. Ay, mangibabain day dyan nga inteng. Ay ibagam tulatan ken kuha na, Maray. Amang ano di na pa'y nakita day taapaws. Apay akasta ti rupan. Itay madlaw ko akasta ka. Apay. Dagiti taraken mo abaka, inteng. Di manundan iti kabangibang alugar. Kat kinanda ti pagay amula dagiti manalon. Awan ti pagparikutam tagawid dan tumutlaang dagiti animal ko. Saan aday tati kayat ko asawan? Na, Di ka kadimasyan ka dagiti manalon ang nadadaal ti mula na gapo ka dagiti bakam. inbaga kami nga aladan da dagiti mula da. Taplusan akanan dagiti animals ko. Ay, jak amukan ka inteng. Di da pa'y latakawan dagiti bakam. Na, saan akasta Amo nagningin na dagiti nga animals ko. Wen kapitan ka. Kasta ti panagpampanunot mo. Ay unay kan inteng. Ti kunam ka de, gapo ta kapitan ka. Kat maaramid mon ti kay kayat mo. Gapo ta sikat ti kangangatuan at tao dito barangay. Nay, apa si Mardang ka, Jepot? Parta ka mo tagmaneho atap no Santa Marabian. Anya tura sain. Ay nakagawad. Di yo ka di makita dagita baka di tating ati kalsada. Anya nga tano at alam. Anya? Uy, kat no nagdadakkel dagita abaka. Sapay tricycle laang dito nagluganan ta. Kat kasano ngayon? Sigurado Marabianak. Sayang dagiti customer ko. Ay, makapasuron mo dagita baka. Asino dakin kukwa ka dagitaya? Apay mga mingay bulos da? Baka ni Kapitan dagita kagawad. Nagloko mo na dya, Kapitanan. Di na mo pampanunod ti peruwi siya may tadagita abaka. Mabutang da nga agreklamo taisukat nga ron ti Kapitan. Ay, naglokon. Di ore man iso ti Kapitan. Sana nasaya ti kasta nga raramidan na. Mabit lang kagawad. Taabugak dagita abaka.
Ay, mabitla ang jepot. Ah, Ah, nay. Inruar mo matan ti cellphone mo, kagawad. Anyat aramidan yaw. di mo payabugan dagita baka. Tag-video akpay. Iti kasta. Saan taon na makapagrason ni Kapitan? Inakaon, kagawad ko anang. Nakapagmerienda ak matan. Mabitla ang jepot. Apay ka day. Alam day to. Anya day ta. Kita ano niya. Nay. Nagadumot amak makanday to, kagawad. Wen, para kan ka. Narabyan ta kami na nakaawid. Isa na panunot ko timang tediti kanam. Tapno saan kan nga gluto inton sumangpet ka. Agyaman ak no kasta, kagawad. Inton maminsan tumanan ha. Agananad ka, Jepot. Hey, Nay, maya matiisam mo ngay madititersenak maritulang. nakitak dayjay, Marikwanang. Nakitam tay. Ay, di ka din agin didek. Nakita nga da inyawat mo kinijipot itahay maray. Ay, amangan no. Na, ay sos, kamalay ti pampanunutang marituyang. Awan relasyon may kan ni Jipaut. Pinagmerienda klaang tanarabyan kami anak kaaway. Oh, nag-sweet kayo mat itay maray. Nakitak anag mayati isam yu adwa. Kan adapay inyawat mo kan kwa na. Ay! Agdal na ka mamad. Tapno ibagakan ka, awan relasyon may kan ni Jipaut. Narabyan kami laang kapo itibakan ni Kapitan na naisali iti sentro ti kalsada. Anya? Baka kunam? Wan! Kita am to ladawan kan video. No saan ka pa'y mamatay. Kita amon! Na, wungag paisaw. Pasal salimot dagiti baka iti tengah ti kalsada. Nala! Ibagam kay day nanyat gatangam. Tagawid kan. Mangrikupak matay. Apay kano arabi ang naglukat ni kagawad ko anang tuyang. Narabyan da kanukin ni Jipaw tapasal salidagiti baka ni Kapitan iti tengah ti kalsada. Baka man ni pari inteng. Wun nga raw, mano atawunan daytoy aparikot tayaw. Nagdiri kat tagreklamo tuyang. Ang mga nuda tayo pa iti madaksan. Husto tako namba daw. Narigat akalabanan ni Kapitan tado ti connection na. Ikararag tayo langain, adumteng tukumama ti aldaw ang makatumpong iti mangkontra iti dakas nga ramid na. Ni Marikwanang kumaano kabailan na. Tadamat video ken kwa na. Nadagsunan day nga ebidensya. Ha? Nakitam tuyang? Wun, nakita. Naglawag abaka ni Kapitan Dagijay. Anyan ti kunam Jipaw. Narabyan kayo kini kagawad kwa nang iti kalman? One shape. Oy, nagdit kayon sama Jipaw. Ay! Ah? Anyamot detang ibagbagam, shape. Ah, Narabyan kami, ta inabog mi pay dagiti baka. Ta nakasalida iti tinga ti kalsada. ah, Dagiti baka ni Uncle Mau. Naimbaglangan ta binidyo ni kagawad ko anang. ah. Baka ni Uncle ka kunam. Won, sapay nagaduda. No kasta. Talaga natangken ti ulo ni Uncle. Hindi pa lang ibagbagan ni Antay, adi na ibulos dagiti baka na. Narigat mo't ngamin ti agreklamo. Ta kapitan kat nga rod ni Uncle Mau. Anya ko matipagbut ngam nga Jipaw. Kasanungay, no ipabalod nak. Sapay adu ti koneksyon na. Numabutang ka. Sakti mangibagakin ni Uncle Kaw. Uray sa anon, Chip. Awan ti pagdanagam. Takas iti kinunam itay. At da video ni kagawad ko anang. Kaya ta sa unday ta. At da ebidensya tayaw. Uray sak. Saan kumot akanunungan ti kasya nga ramit ni Uncle. Ala kayo Uncle. Ala kayo nga.
Anyat kayat mo asawan ko raw. Ireklamo da kayo ni kagawad ko anang iti munisipyaw. Ha? Ay, apay ka daw? Awan matamok abasol ko ken kuan na ah. Adda. Na. Anya ngay ko matibasol ko. Gapo ka dagiti ba kayaw? Narabyan da kagawad ko anang kinjipaw ti di kalman. Ket basol ko pa ay. Doon nabuntog ti panagmaniho ni Jeepout. Sana ti panagmaniho ni Jeepot ti parikaw, tangkal. Ah, No dikit dagiti ba kayaw anak kasali iti sintro ti kalsada. ha? Buyam da ito impasa ni kagawad ko anang abidyaw. Ay, agure ka. Sa dino tinangalaam iti dayta abidya. Ay, idilit mo dayta kwarag. Uray idilit ko da itaw. At dati original ako piyana kini kagawad ko anang. Anya? Isu ti usarenda nga ebidensya. No saan mo nga aksyonan da ito'y aparikaw, tangkal. Ni Kapitan ti sumungad. Ay, amangan no indano nan ni Kwarog ti imbagak. Ay, nasken nga ibijok nan yaman ti pagsaritaan may. Narigat ang nusyak manan ti madaksan. Kagawad ko nang. Yahoo! Anyat gatangam, Kapitan. Ay, sana agumatan. Umay ko lang ibagang nga idilit mo. No anya man ti invidium anak kasib di ta cellphone mo. Ado ti koneksyon ka. Amom data. Ore ado ti connection mo, no saan mo nga aksyonan tinabayagan na parikot may. Agreklamo aklat ta, Kapitan. Saan ka akabutan? Nalipatam ka din asak ti kapitan. Kagawad ka lang. Oray sikat ti Kapitan, saan ka akabutan? Aglalo pa ikat sikat ti kamalay. Ay, alakid din. Idilit mo, kagawad. Ikang ka iti kwartam. Saan ko akasapulan ti kwarta, Kapitan? Aksyon kit din. Saan na siyak ti kalkalabanang? Ta saan ka akabutan? Idi pay lang nga ibagbagakken ka nga itali wenno ikulong mo dagiti baka ken manok mo. Angem di ka matdumdum ngag. Anya nga ita? Eh, sa anak nga agpaabak iti dayja akagawad ko anang. Nah. Ado ti koneksyon ko. Ay, saanen nga agbalin ti kasta akapanunutam? Ay, saan asak ti kalkalabanin dayja taaw. Ay na, inteng. Imbes nga agpakumbaba ka, si kapay lang tinatangsit. Na yun, aya. Eh, sakti kapitan dungo. Amom data. Asino tinangibagakan ka? Ano si ti kapitan kat mabalin nga aramidam ti kay kayat mo, ha? Panagkunam ka de, kat si kanti kangatuan, gaputa si ti kapitan. Eh, isulit. Kambalay ti kasta akapanunutam, inteng. Amam ti makuna a public servant, wano saan. Amok ah. Kat, apay nga ron akas tatian aramidam, ah? Ay, ibagakan ka, inteng. Imbutos da ka akas kapitan dito'y barangay tayo. Tapno pagserbyam dagiti ka barangayam. Kasta ti public servant. Aramidam ti usto. Isu asaan ka nga agari-are, inteng. Ha! Ay na! Siyak ti mababain iti kastagar aramidam! Anya ti raramidan yu diti paradaan ang kay. Eh, anda ko maipawit ko kan kakwarag. Anya ti pawit yaw. Eh, gumatang kantuman iti tali. Iti kwarta. Igatag mo amin dayta. Ha? Nagadumot ang day ta kwarta? Eh, wan ata nagadumot ti tarakan ko abaka. Aha, no kas na. Igalot yung dagiti tarakan yung ading ang kay. Eh, wan Ikan saan la dayta. Bayadak pa'y dagiti dinadael da amula. Ay, nasaya ti kas tangaramidan yung angkal. Sigurado ang maragsakan dagiti kabarangayan tayaw, iti kas tangaramidan yaw. Anuam ti ado atale, inteng. Eh, italit ti tarakan ko abaka. Ikulong kumutin dagiti manok ko. Ah, agpaisaw? Uy, magluto kay ti pangaldawan ta. Sige. Agluto ak itinaimas asidaam. Ay, agyaman na kadagiti bagbagam kanya. Hindi na palabas nga aldaw dunga. Eh, husto dagiti bagam. Nalawlawagan ang ti panunot ka. Eh, sana nasaya at ti kinakapitan ko ti pagtangsit ka. Tapno abuswag ti padak tao. Ay na.
Agya manak inteng, tanakapanunot kamutlaangan. Ay, maragsakan iti dayta. Ay, maragsakan tanakapagpanunot kan. Husto ka, Kapitan. Sana ga po ta barangay captain ka, kat abuswam matan ti padam ang tao. Ala, sige! Dadan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangal. Kapitan Enteng. Angkal, nakadanon tan dito ilay. Nagbiite. Ada tala ita iji kabildatan Nakaturog kamot nga main. Un nga raw. Sa dino nga iti papananta dito ilay. Iji man pagkatangan iti regala. Sino ti regalwam? Niyanti ba? Apay sa bali. Itaman pa yan ang lagip mo regalwan yan tay. Wala. Tatmutong naklata. Ay, una yun, aya. Malamanan. Ay, nga rod mare. Nagbiita talaga ti oras. Panagluluto man ang... Ay, kaya't kukumapay ti makiinistoryakan ka, Marikwanang. Ang panagluluto mo't kan. Wala mare. Naskan nga gawin kan ta ang kaglutaw. Siguro, madaman nga aglutluto ni Marituyan. Kasano nga mo mare? Ay, kita ngamin iti batog ti kusina da. Agas asok. Ay, madamamanan nga agpuy-puyot iti dalikan da. Panagkunak, saan makaaron? Tanabasa jay kayo apag sungrod na. Ay, kasta ka na yung reklamo ni Marituyang. Ay, katagpadpada kamin Iso asan ngay may nakinistorya dito tersenak taglutlutaw. Wen. Mala, agawid akmatan, Maray. Panawan kan. Awan pa'y nasayat no kastoy apa nagluluto. Anday, agong-ungot kan samay. Ay, kasano. Nagrigat ti agluto iti dalikan. Saan ka din nga agong-ungot, antay? Simmangpot ka din ni Uncle Mau. Ay, no sa anak-anak kalutong agawid. Kastala unay ti kusilap na. Kat nagrigat mo't nga ro ti agluto dito dalikan. Masapul apuyot-puyutan. At dakano itid ni Uncle kan ka, antay? Anya man nun dayta. Ay, puro sakit tinakam itid na kanyak. Uncle, umay ka na. Taitid mon kini anti dayta regalaw. Ada regalo kan ka ba ng dungaw? Kahit, itid mo nga rudan Yawat mo na, Uncle. Ko, babainak sa. Oops! Dahito, iti Na. barbaro a regalo. Anya kan di Uncle, ang takas-lagar na araw. Anya na itoy. Lukatama! Ay, kasla nagado ti balkot nga. Da. Ha? Rice cooker. Tapnusan ka kano amarigatan nga gluto, antay. Ay, bayaan ko arog ta siya kung tagsao. Una anak manin. Ha? Sige. Agsao ka nga ruday. Ay, dungdungwan ka gayam, dungo. Iso ari ni galwan ka. Ay, kunak no saan na kun adong dongwan inteng. Dungdungwan kanto. Unay. Ay na. Nagmayatan ang kain.
Ay, nagrigat tibiyag ko, Maray. Uwang nga Rod, madlaw ko talaga, Maray. Ay, narigat ti pa nagbiag mo. Unay mo daytan, kauging tarupam. Agan ano ka? Naglutluto ak, Maray. Kahit impalubos mo ang maugingan tarupam. Kapupuyot ko ijay dalikan. Di mo pa'y masangot yung may makinistoryan. Wen nga raw, Maray. Imbag ni Maribanang tasaan unay ang marigrigatan. Ay, hindi ka pa'y makapagbayag dito tersenak. Taday talaglut-luto ti pampanunuta. Wen nga raw, Maray. Jak pa'y kit din maranranaan ni Maribanang ditaw. Ala, agawid ako. Nay, nagbit kan ngay. Ket mapanak man agluton Ay na, Maray, ay na. Nakaragragsakak ita nga aldaw. Ay, syakmat. Maladlading itanak. Tawang pa'y buena manok, ne aldawan. Apay anaragsak ka, Maribanang. Siyempre, rinigalwan nak namin ni Inteng iti rice cooker. Hey, saan ako na marigatan nga agluto? Asinaw ti rinigalwan da. Siyak, Mare. Rinigalwan ka nun ni Kapitan iti rice cooker. Rice cooker laan? Nay, di mo lalaengan ti rice cooker, Marituyang. Huwag nga rod Dakkalabanag daytan. Ay, saan ako na marigatan nga agluto iti napoy. Tasaan akon nga agpuyot-puyot iti dalikan may. Kat si Kangay Marituyang. Rinigalwan na kan ni Kabadong. Ay, awan samet Marituyang. Di na kan samet rigregalwanan ni Badong Mau. Di na pa'y amuti mangrik na apulos. Abay tuyang. Itupak-tupak mo matanday ta bandiha daw. Day tati si daon. Day, ayaw, na yan. Ure lang nagparasyag di digaw ti si daon kanyak. Ay, inayadam mo ta. Di ka pa'y mangrik na. Anya tirik na ay. Di ka pa'y makadlaw. Ay, apay aya tuyang. Anya ti mapaspasamag ken ka. Kanaw, idinaudi arinigalwan na. Naa, masapol pa'y kaday asong batak day ta. No saan mo asong batan? Dayto yun ti maudi nga ilutwan ka iti kanaw. Ay, kukwa, ay, di nakmatbot-bot nga nakasta tuyang. Makapanervyos ka mat. Saanak amang rabrabak badawng. Ha? Song batam ti saludsud ka. Kaanong aminan aya? Saan mon apanunutan? Tapulaos adi nakrinigregalwan. Ha? Awan ayamay? Awan mo, iso arigalwan nak itan. Itan? Ha? Apay akalat analagip mo marigalwan ka? Saan ka matakasta idi Umapalak nga raw kin ni Maribanang. Rinigalwan ni Kapitan iti rice cooker. Umapal ka man ang tuyang. Regalwan nakmata. Ha? Sige. Regaluan ka mat no day tati kayat mau. Di mo man apalan ni kumarem. Tasaan lamay sa rice cooker ti regalo ken ka. Angkay, naragsaksan ni Auntie Ita Agdaydayang matkabayatan ti panagluto na. Wen nga raw. Nakaungot idi ni Antay. Ang rinigalwak iti rice cooker. Mayatan. Wen nga raw. Nala, agsagana kayon. Tayag ko, unto'y pangaldawan tayo. Ay, bulimagtan ko raw. At tuyan ti kanan tayo. Makapabisin ko raw. Wen nga raw Angkay. Ay, talaga mabisina ka. Ay, inayadak nga idiso dito'y lamisaan da ito'y pinikpikan a native amanok. Wow. Kan tiin na boy. Ay, na! Kasto ko ba kanayaw?
Regaluam to manin ni antay ang kain. Eh. Tapno na imas akan na yung tilutuan na asidain tayaw. Damag ko nagpaili kayo kan ni Badong mo, Maray. Napanak gatangan ni Badong ko iti regalo, Maray. Na, adamat regalo na kan ka. Imapal kayo kada kapitan kan Maribanang. Ket amam, saan la amay sa rice cooker tin regalo kanyak ni Badong ka? Ni, ananwam nga tiyado a rice cooker. Wala ang mood. Na, nagadun ngay. Apay, mamin ano ayang agluto ka? Kastati pa nang ipatag kanyak ni Badong ka, Maray. Na, kaslag pinpin na sikat kayo, niti kasta nga raramidan yaw. Marikwanang, mano a rice cooker dya regalo ni Pari Badong kan ni Marituyang? Dua ka nung nga road. Ket, imay naman ng impasikat dito Teresena. Inistorya na Jack pa'y mo't nakita. Mamati ka mat, iti ibagbaga na. Ay, agar aramid man iti istorya. Ang mumatan ni Marituyang. Ay, sa bagay mo't kit di Ay, siyak Maray. Regaluan nakmanan ni Inteng. Anyaman ti regalo na kan ngay. Washing machine. Di na ngamin kayat amarigata nak nga aglaba. Na, kasano nga tanumaamuan manan ni Marituyang? Ay, ket, mayat numaamuan na. Ang mga nagpagatang matiti washing machine kan ni Badong na. Nay, anya di ibagbagkat da ijay balay da Maribanang? Makita, manipod dito'y balayaw, nana? Katwan. Uray ni Tatam Abadong, at damit ijay amakibagbagkat. Rinigalwan ni kapitan ni kapitana iti washing machine na. Rinigalwan namanan? Kaano laang iti rinigalwan na iti rice cooker? Una, tadungdungun unay ni kapitan ni kapitana. Kunana? Katwan mat. Nudungdungwam ti asawam, adu ti iregalom kan kuana. Apay nana, saan na kan arigregalwan ni tataba daw? Ay, regregalwan na ka. Mabalin ayamat asaan. Apa, ano di nakregalwan? Agasam ngay ni kapitana, at damanan baraw a washing machine na. Ay, sana ko na marigatan nga aglaba, Marikwanag. At dan washing machine ko. Wan nga road. Uray inuras nga agsukat ni Inteng sa anak amarigatan. Maribanang! Ay, Maray, nakita mo dyan regalo kanyak ni Inteng nga washing machine? Basit mag. Ay, kalkalaingan na laeng dayjay, Maray. Saan samat nga automatic? Ay, uray tarigalo kanyak ni Inteng. Ay, Maray, nakita mo di regalo ni Badong ko adu a rice cooker. Ay, jak pa'y nakita. Dua, kunam? Wen, sigay, tainakman alaang taipakitakan ka. Ay, sige man, Marituyang. Kita, ma? Na. Pangipanam ka kita rice cooker. Ipasikat ko laang kini kumarik abanang. Ay, nausum ka ngagpasikat. Italaang mo't ngagpasikat. Apay, masapol pa'y laeng ayang ngagpasikat ka. Anya kumangay ti maganap mo nagpasikat ka. Paspasikatan nakgayam di pasikatak may. Na. Sa anak apaabak Oh, daytoy dito a rice cooker a regalo kanyak ni Badong Kaumara. Ay na, talaga gayam adwa Agpada nga automatic dagita. May sa a rice cooker te regalo kanyak ni Inteng. Ngam, rinigaluan nakmat iti washing machine. Aguray tay pakitakken ka. Nay, Maribanang, di mo kuna na mapan mumutbagkatan di washing machine iti balayaw.
Ay, Wayne, ipabagkat ka kanikwaraw. Ay, pinasikatan na talaga na ito yan. Ay talaga maray, pinasikatan nun. Ay, ayan na ni kwaraw. Nalaingak ngagpasikat, no pinasikatan. Ay, nalaingak marituyang. Sikalang ayat tinalaingag pasikat. Ay, aguray kayo man. Agtal na kayo man. Makadlawa ko na. Apay marikwanang. No agpinasikat kayo iti regalo na kita asawa yaw. Sana dito isang wanak. Naa, taapay maray, dakangs. Amoyo lang arod abalasang akpailang. Awan asawa ka mang regalo kanya. Ay, wen gayam anya. Ay, jak na panunot dayta. Apay maray, maditirek nam. Madia! Kasla papapalandak. Ay, wen anya. Ay, imbag ang marikwanang. Ay na, kasla pimpiman kamot nga Ay. paisaw. Tawan gayam love life mo. Sabi agdilan kayo agkatawa. Badang! Nakaluto kan. Nakaluto ako ngam sa anak pa'y anak kalaba. Kat aglabakan Nagado tila laba. No kumatada washing machine ka sa anak amarigatan. Ha? Mapal ka manan ako na akaun kini kumarim abanang. Siyempre rinigaluan ni Kapitan iti washing machine. Kahit, anya ti kayat mo nga ibagangay? Regaluan nakmuta. Na, amin laki din na makitam kini kumarim abanang, kayat mo at damat kan ka. Kastaak nga road, nalaingak nga umapal. Pangalaak nga iti igatang ko iti washing machine nga regalaw. Ay naskan regaluan nak. Washing machine ti kayat ka. Ha? Dahito yan. Sabay nagrigat nga ay aywan ti bakit agumura. Ipasikat manan ni Mariba ng di washing machine na. Bagik manan ti humapapal. Ado nga min ayat ilalabam. Adua, ay nanagrigat ti aglaba. Sapay may sak. Aguray ka man. Ada na panunot ka. Anya nga'y tinapanunot mo. Tangay awan igatang ko iti washing machine nga irigalo ken ka. Dua talayangan naglaba. Anya ti makuram. Ay kat mayat abadaw. Maray, nakitam da pari ba daw kan marituyag? Wen maray. Duada mga aglablaba. Agsinsin na buwag da, nga agkinkin na tawa. Ay, nag-sweet da nga rod maray. Kasla dalagin inar. Win nga rod amaray. Kasta kami kumamot kiniin kay. Ay, umapal kamit gaya maray. Ay, oray siya. Ada kumamat kasinsin na buwag ko. Mas nakampay nagpataray ko raw. Ngapay ngagap apura ka angkangil. Kat agawit tamot tayo. Tulungak niyan ti magluto. Tultuladom ni tata ba daw? Tultulungan na ni nanatuyang aglaba. Tasanda ka no makagatang iti washing machine. Ay, da! Ha? Apay ni! Saus! Napirdi manan to'y tricycle ko angkangil. Saan lang ang material abanag ti mabalin nga iregalo, Kapitan? Kang runaan ti oras, panawan ken panagayan. Ala sige! Diton tinagdibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez.
May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Kapitan Enteng. Naimbag man tay may ka, kwarog. Apay ka day, kagawad kuanang. Adda ko maitid ko kan ka. Ha? Anya ngay day ta? Kaldero, plato, kantasa. Anya ngay ti usaran niyaw, no itadyo kanyak dagita. Gimatangak ngamin iti baraw. Ay? Iso nga itid kung dagito'y kan ka. Agyaman ak nga rod no kasta kagawad. Naimbag lang adda paglutuak no adda bisitak. Babasit ngamin ti kaldero kay balay. Unay mo dagito tattaon. Basta da maitid, alis tuda. Anya ti kunam kagawad. Ay, kunak, mabitlaeng ta mga laki ti sako a pangikam. Nandito ti aso karagat-gatang, marituyang. Ay, agyaman ak marikwanang. Ay, wanggayam, adaitid ko kan ka. Anya da itangay maray. Itid ko man kan ka to'y sigod a kortina kan badok. Kanday to'y nabate a pansait. Gimatangak ngamin iti baro a kortinak. Iso nga itid ko dahi tuyan. Ay katagyaman ak unay marikwanang. You're welcome. Mabagkat mo dagit ha? Ay, una maray. Siyak pa'y tikunam. Kabaulak abagkatan dagita. Nalangarudan. Kita ata amangan numaybal lang. Gumatangak man, marikwanang. Anya day jay, maribanang. Ay, tinapay ko ma. Adda ka day. Adupay Anya tinapay ti kayat mau. Do abalkot apan di salatan. Mabitlaeng tay supot ko tiga gatangem. Ay, wingayam mare. Kasla ni Mari tuyang matay nakitak ang naggapo dito'y tersenam. Ay wun, iso maray. Anya nga dyan nakasako ang binagkat na. Daan alupot kan pansit. Ha? Ne, unay mo day ta ang ngamon. Ape akas ta ti reaksyon mau. No kasta, inted mo kadakwada dagiti basura, maray? Agad, anya ko maita. Inawat na mait. Amumatan nagita tattaaw. Basta libre, alis daw. Ay, badaw. Adda akaw. Ay, anya day ta nakasako ng nyawid, mau. Ay, bado kan kurtina. Ay, sa dino tinangalam kada kita. Intid ni marikwanang. Aya? Wen, kita adu a kurtina kan bado. Iyay! Ay, tuyang! Na, apay? Ha? Kurtina ka di pa'y data? Ha? Anyat kayat mo asawan? Nakangis-ngisit? Kan adapay mantsana? Laba aktua. Agraman da kita intid na abad-badaw, kaman mancha. Ay na, anusan ta alabaan. Di ka pa'y agyaman ta da intid na kadata. Addaang kita emmet basura nan samet da kita. Di na kun pakibiyangan. Sige, alaam latan da ito'y pansit, takanam inton madamdama. Anya klase ti pansit na itaya? Ay, daskay, sabalin ti angot na. Ay, nabangles! Kita da itatuyang. May ibusin ti sabon, ngam saan pa'y anay kat ti mantsana. Kunakun kat basura na laeng dagita inalam. Ay na, inalaklatan ata nakababain. Inted na nga rod. Ay, natuyang, napuno ni ti basura di ti balay. Nayon ang pailaeng. Kita am di pansit inted na, nabangles. Isa na bali ata, kinanmat ni Blackie. Puuram kitin dagita lupaut. Isupay ang maiwara di ti balay. Ay saan? At dapay pakausaran dagitaw. No saan ta nga usaran? Pagturugan laangan ni Blackie. Diyak amukin ka.
Kapag nga inruar mo dagiti bado asaan ko nga usaran. Itad ko kan ni Pari Badong. Na, barbaro dagita Ay, uray Itad ko, tasaan mo matlang nga usaran dagitoy. Ado ti Badong. Uray dagitoy bistidak. Itad ko matan ka ni Mari Tuyang. Ay, basit nga minan dagitoy. Saanin nga umanay kanyak? Ay, pilyam dagiti mabalin ang mausar. Di ka mangmangtad iti basura. Ay, huwin awan ti pagdanagam. Ta sa anak akas ka ni Mari Kuanang. Alam pa dagiti daduma sapatos dito idungaw. Dagiti mabalin pa ang mausar. Sige, inayon kunton. Marituyang, mabagkat mo nga taday to in karton ko abadbadaw kas kada sapatos. Ay, maray, kabaulak. Anusan nyo lang alabaan tanaistak nga minda kita. Sana bale, mabalin pa imat nga usaran. Maray, katagyaman akunay Ay, gayam. Kumusta nga dagiti lupot nga inted ni Mari Kuanang kada kayo? Dagijay kaday, maray. Inlaba ko na. Naimbag man tanaanusam nga inlaba. Apay nasaludsud mo, maray. Naku na ngamin kanyak ni Mari Kuanang. Kat basura na dagijay. Itad na laang kada kayo. Tamasadot amangi basura. Nairuam kami iti kastangar aramiden ni Mari Kuanang kada kami, maray. Ay, masyanak kada kayo. Marituyang. Gaputa mamirmiraot kayo lang arudan. Pagbalinanda kayo pa'y abasuraan. Si kamo, maray. Okay laang mo't kanya. Nangag ko ti saritaan nyo kininana tuyang itayan tay. Ay, adah kamot gayam ko harog. Anya ti aramidam ditoy. Umayak ko mamakikapay. Angam, pudno ka di tinangag kaw. Basura dagiti inted ni kagawad Kuanang kadanana tuyang. Husto tinanggag mo. Kasta nga min tinaibagan ni Mari Kuanang kanyak. Ay, isumot lagayam Anyat kayat mo asawan. At damat inted ni kagawad Kuanang akaldiro kan plato kanyak. Ngamsaan kumutla mausar. Tanaabutan ti dadduma. Ti dadduma may aglatlatay. Ay, una yan ni Mari Kuanang. Pinagbalinda kayo mata na basuraan. Excited ak pa'y mo't amang usar ka dagiti inted na. Ang basura mo't gayam. Sana bale, kasaritak to day dya Mari Kuanang. Saan anasaya at tikastang aramiden na? Ay na. Anya maninday tayo nyawid mo ang nakakartaon. Ay, bado kun sapatos dagito iba daw. Ay natuyang, nangiyawid ka manin iti basura. Saan basura dayto iba daw? Kitaam dayto nay. Mabalin pa'y mausar. Inted dagitoy ni Mari Banang. Ay umay ka mangkit daytay padas mo dagitoy kamisita ken sapatos nga inted na. Unyag pa iswan niya. Na! Day tamad di sapatos ni pari inting apalak iday. No ni Mari Banang timangted, sigurado ang mausarta. Saan basura? Ay na! At dapat laangin usar ka di simbaan tuyang. Aywanam dagita. Iti kasta, maayatandan to ang makakita. Nuus usaran ta dagiti inted da. Adtuyan ti asin agat-gatangam kabadong. Thank you. Alamang gayam ti bedsheet tapno daw sa renyaw. Kanda ito'y basit anatag. Ha? Ay, saan ay? Bagim latan, mare. Na, ape akas ti panagsungsungbat mo. Kano adumot ang tinaititad ko kada kayaw. Ado, ang basura mo't amen. Kita am day tanatang nga itod mo kanyak, natangkanan mo't maray. Kan adapay igus ti daduma, ay, panagkonam ka day, masidapay day ta. Basura nga ibagbagam, mate. Da kayo lang arum ti Mike ikanan kastapay ti bagayaw.
Jak kumakayatag sa ukat, Maray. Nga mararamidam matan a basuraan ti balay, may. Aha, nagado ka ng artimawn. Ay, sa anak anarte, Maray. Jak lamang guston day tangararamidam. Iti na minsan nang tid ka manan iti na bangles sa pansit. No diyo kaya't di salay. Sa di no tinagapuan paray. Ay, iti tersina ni Marikwanang pare. Mabait lang. Tita ka di kami sitak ngayon tan ni Banang. Ha? Ay, Wan, pare. Wow, bagay mo paray. Thank you, pare. Oh, ay na. Nagmayat dagiti intedyo kada kami kinituyang, pare. Saan a basura? Ewan at pinili na tintid na. Di na inayon dagiti naman saan abadbadaw. Ay, wan, pare. Saan a kaskin ni Marikwanang? Basura abadaw kin nadadail ang makantit itod na kada kami. Here. Naimbag tayo may kakwaraw. Itad kumandag ito'y bedsheet kan basit anateng. Kwa, kagawad. Saan ko nakasapulan ti bedsheet? Kan adumot lang tinatangi di balay. Alaam ki, den. At dapat yung intid niyan ti banang kanya, kagawad. Alaam ki, den, kunak. Nagartinto mo ngamin na dya kabadong. Isuda ko matipang tedak ngam di da magkayat. Di da siguro kayat. Tamangan no basura man ang ti itadyo kadakwada, kagawad. Anya? Saan kayon amang mangtide? No saan mo na mabalin na mausar ti itadyaw? Diyay lupot nga intadyo kada tatabadong iday. Kaslapigadan, mate. Diyay kaldiro kan plato nga intadyo kanyak. Naabutan kan aglatlati, mate. Agraman dagiti makan nga intadyaw. Mabangbangles, mate. Mabalin pa ya mausar dagi jay. Ti kunayo kiday, narte kayo amay. Kwarog, apay ang makaungungat ka nga imay dito balay. Anyat na pasamak. Masara kini kagawad ko anang antay. Jaklain nala dagiti itid na. Makaungat kit dain. Anya timbaga na kun kaya. Naartiak ka now. Anya. Jakon kayat nga laanwan yaman dagiti itid na. Basura mo't laang ti itid na. Ay, uray kas jay. Nakisarita kalat ako maanasaya at kankwana. Jakon natapulan ti bagay kantay. Ay na, aging gaita. Saan pa'y laan nagbaliw ni Marikwanang? Saan ang nagbaliw day jay antay? Kas jaynan. Isu amanipo dita. Sanak mo ta na gumatgatang jay tirsina na. Marikwanang, apay ang nakawara dagiti nateng dita paraangam. Imbasurak dagitan. Takasano mga ngamin. Nagarte da kabadong kan marituyang. Kastamatan kan nikwaraw. Isuda lang arog ti Mike ikanan. Isuda pa'y tagreklamaw. Kas jay ti ited mo anateng kadakwada? Madadadaal matan, Mare. Mabalin pa'y mata si daan dagi jay. Ammo, Mare. Uray siyak ti pang tedam kadagijay. Talaga asaan kohon nga awaten. Ha? Wen Ay, Mare. Sakbay amang ted ka. Kita umpay matan numabalin pay wenno saan. Numabalin pay akanan, wenno mabalin pay nga aramatan. Di mo mat pagbasuraan na ati padam at tao. Iso adi da kayat nga alaan dagiti it-ited mo. Taam mo dan ti aramid mo, Mare. Day, asino day ta nag-text ba daw? Ni Marikwanang tuyang. Ay, mapan ka kano iti tersina na. Apay ka naman ay. Diyagan mo Awan mo't nadakamat na. Ay, sige, itanak nga rod iti ayan na. Kita ang mga numangtid manan iti basura. Saan mo't siguro? Anya tiba ka, Marikwanang. Adayted ko kan kamaray. Adoy makarunay kan Shanghai. Na, ang mga nunabanglis manin dagiti itid na amakan. Nay, napauli magkamatang. Ay, kwa, Maray.
Di ka kadi madanagan. Saan anabangles na gitoy? Kalutlutaw. Sigurado ka, Maray? Wen, tapno mamati ka, ramanak. Kinanamot nga agpaisaw. Nagimas, Maray. Iso nga alaamon. Peace offering ko kada kayo. Ay. Sige, Maray. Alao ka. Kan mabalay na alaamot laang daytoy para kanikwarog. Idagas munto ni balay na. Saan ngamin nga umumay dito yun? Sige, Maray. Sakti makamaw. Agyaman nak, Mare, Kan pasensya kayon basura dagiti lupot kan nabangles ti makan ngayon inted ko kada kayo ide. Ay na, linabaak dagiti daan alupot, Maray. Dagijay ti pagturturugan ni Blackie ita. Ay, naimbag man taada ng usaran niyo, Mare. Maray, ngaminton maminsan. Saan ka kuman amang ted iti basura? Wano nadadaal amakan kada kami. Tapno saan kami amamasaktan? Ay, saanen, Mare. Naka-Ameris akon. Ay, sorry talaga Ikarik, saanen maulit dayjay. Ay na, kagawad ko anang. Di kan mangted no dadaal tupay matlaang. Tapno awan ti makuna dagiti kaarubam kan ka. No agitad ka, daytay kumamat pag numaran ka. Ala sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangag. Kapitan Inteng. Talagang asinsado itan ni Marikwanang anya, Maribanang. Wen nga rod, Maray. Agaasam ngay, tapalawaan naman ang titersena na. Ado nga minti kwarta na ita. Wen nga rod. Idi na minsan nagkuyog kami nagpailay. Nakitak numano ti urnong na ijay bangkaw. Manungay, Maray. Ay na, dakkel Maray. Ay. Ado ti siro na. Sana all, Marituyang. Ay, uray kapitan ni Enteng. Awan mo ti maur-urnong me. Oray da kami kinibadong ko, Maray. Kasano nga main? Saan mi pa'y anaala ti bayad ti kalding mi? Ngam nayutang min iti tirsina ni Marikwanang. Ay, sigurado nga adumanan ti mainayon itilako ni Marikwanang. Naibusan ti asinta tuyang. Sikapay laeng ti kumatang, wen? Nalpas ka din ti renovation ti tirsina ni Marikwanang. Wen, nalpasan. Adon ti naka-display ala ko na. Alam mo ti nga rudan ti igatang ko, tasyak ti mapan. Day talangan ti nabati a kwartak. Iso nga asin ken noodles laeng ti katangam. Nawatam? Wen. Alam na ito ekobag. Tapno adda pang ikargaam. Saan nga min na namang mangtad ni Marikwanang iti cellophane? Wen, sigay indakaw. Marikwanang! Gumatangak man! Maray! Ay, apay ngay. Awan mat sumumbat. Ha? Adugayam ti lotion, sabon ken shampoo ala ko ni Marikwanang. Na.
Kasla imported pa ya. Anya nga tanutakawag ti Maysa. Sana balay tawan mo ti tao ang makakita kanya ka. Ha? Day ti dakkel alusyon ti alag. Ay, ikargak pa ilaan dito ikubag tapno saan na makita. Anyat nga ta nga, Marituyang. Ah! Itay kakadipay ditoy. Ay! Ayun maray, itay pay. Ay kwa, gumatang ako maitimay sa kilo nga asain kan 5 noodles. At iti bayad ka. Mabitla nga raw dayalaan ka. Ay, pasensya kan no pinaguray ka. At nangamin inaramid ko ije kusina. Okay lang, maray. Si Kamag. Ay na, naimbag laeng tadi na nakita ti inalak alusyon alako na. Adto yung timpagatang mo nga asay. Ha? Lay, anya nga day ta naka-plastic. Ay sus, una yun ta nakita na pailang mag. Sumungbat ka. Ay ikwa, ay ilusyon da ito imported alusyon. Nangalaam nga iti pinagbayad mo. Siya pa'y nanginadag kita. Ay ikwa. Inlibre lang ni Marikwa ng kanyak da ito. Na, apay ko mga ilibre na ti kakasta lotion kat nagnginadag kita. Ay ikwa ba itong ado ti kwarta ni Marikwa ng ita. Kwa, oray sa nga pulo pa nga imported alusyon at itin na kanyak. Okay lang. Na, apay nga roda kasla madanagan ka. Ay kwa. Saan mo ta? Apay kumamot ang madanagan na ngay. Tila ipagpagamag. Naimbag abigat mo, Marikwanang. Gumatangak man. Mabitlaang, Maribanang. Anya nga min day taas asil kaswam, aya. CCTV da ito'y maray. Ado nga min dagtatakaw ita panawan. Day, kaslada kayat mo asawan maray. Ay, tinakaw ni Marituyang timay sa lotion ni Di Kalman. Anya? Wun, maray. Kuna na siguro ajak nakita tadaki di kusina. Di na among adda CCTV. Ay kinasaritam ko tabayadan na. Saan pa ay, Mari? Urayag pa tamangan numakonsensya. Kat isubli na tinalan Kasanungay, no di na isublay. Makamumatan Ay, awan ba inday di amari tuyang? Pati lotion, takawan na. Secret tala ang Mari Di mo ibagbagakan ko ng ada CCTV dito tersenak. Kitaag nulitan ng tupay laag. Sino din nakapila, kwaraw? Ni gani nanatuyang. Sa dinaw ti papananyaw na natuyang. Inakagpalingkay. Ay. Ano? Na yan, day tabang banglom na natuyang. Ay. Siya kaday ganay. Wen. Nagbanglo nga may. Kasla, imported pa Ay na, lotion lang tinusarkaw. Anya nga alusyon day ta nanatuyang. Uray sakit maangot ka. Saan mo nadamagan, kwaraw? Sino nga'y tinakapila? Siyak na natuyang. Nala, intangarudan, ganay. Naimbag-taimbay ka dito tersenak, kwarog. Yanda ka di baga makagawad. Saan ka da salsaludsudam na dala ko kalusyon? Un kagawad. Bumata kumanwad da. Kita am dagita naka-display dita Ada mo ila sample dita. Ay, un ngagpaisaw. Nagaduala ko malusyon. Iso na laang ta imported dagita. Iso anangina. Sagmamano aya kagawad. 399 pesos Yay. only. Nagnginamot gayam. Nangina nga mayati quality na. Kan ado pa'y tinaikarga. Kita am da ito'y sample. Wow. Nagbanglo kagawad. Kastoy ti angot ti lotion ni nanatuyang No kasta. Inusaran ni Marituyang ti lotion na tinakaw na. Dawan ang bain.
Tinakaw ni Nana Tuyang jay lusaon kagawad. Ay, nailaw anak mo tan anang iba ka. Aw, napauli kayo matan kagawad. Husto ka di tinanggagaw. Tinakaw ni Nana Tuyang ti luso na lakaw. Ang mukaw ganay. Anya tamaw, Chay. Malagip mo jay nabanglo aluso ni Nana Tuyang idikalman. Wen, apay katay. Ang mukaw no sa dino tinangalaan na. Ha? Sa dino nga ay? Tinakaw na jay tersina ni kagawad kwanang. Anya? Wine. Nailawan ni kagawad kwanang nga naibaga kanya kitay. Nagturod mo ton ni Nana Tuyang. Day paiti ko na. Hay, makapaasar mo't dayjay aba akwanang. Naa, adda ka didakes ngay naramid na kin ka. Inwaras na at tinakaw ko tilako na alusyon. Ay, no kasta. Husto pa ilaang ti atap ka. At tinakaw mo tayo dyan alusyon, nganyawid mo dito'y balay, di na minsan nga aldaw. Ay, saan ko at tinakaw? Manulaang mo't ngay dayjay. Agpuno ka man kanyak Tuyang. Ay, saan nagtatakaw? Na, Nakita na ka di asyak tinang takaw itilako na. anya ngay tamo tayo. Pagan ano kumatakawan ti lusyon na, kat kabailak mati gumatang no kayat ka. Ay, sumarding ka Tuyang. Asinto pa, di mo kabailan nagatangan. Dahil talaki din imported alusyon. Ay, rumwarak man pa'y. Na, sa dino ti papanam. Mapanak ijay ayan ni ba akwanang. Na, Agsungbat dayjay iti panang dadaol na kanya. Hoy, ba! Ah, nay, apay, anya tararamidam diti tersenak. Kan, apay akas sa ti pa nagsasaom kanyak, Marituyang. Apay nga inwaras mao ngagtatakawak iti lotion na. Pagan anok ngay dagita imported a lotion ma. Pwah! Ay na, agin didi ka manan. Ti kunam, jak amaw, akin isayam ti imported a lotion alakaw, kay di na minsan nga aldaw. Ay na di kag pabaso lakas tano awan mo't pamaniknik mau. Dayta agrason ti paglainga, maray. Apay nga min ayang ay papilit mau kat awan nga rutin nalak. Kayat mo tadanugag taropam. Anya, danugam ti rupak. Sakbay nga ramidam dayta, ununaan kan. Anay kaw, tiping-ping kaw. Ay, nagsakit. Di ko namjak bumalas. Ipungot ko mo. Anay ko, Marituyang, mataptibok. Saan? Yoray pa'y maibos tibok mo. Anay ko. Abay nga minatibok, lona na tinakabuti may sa lotion ko. Talaga gayam nga ipapilit mo, ha? Anay ko, ipatanak maray. Saan ipus ko iti Facebook ti video nga raramidam ita. Kasi naramid mo, iday. Tapos bagakan ka, ada CCTV dito itersenak. Ha? CCTV? Wan, makikita mo dahi jay, Ha? CCTV dahi jay. Iso asan nakabolbudan. Sumatagak man iti dua supot at tinapay kagawad. At titibayan. Mabitla ang talak, tigat-gatangam, kapitan. Ay, sandat napasabak iti tersin ang tanay waradag iti lakaw. Kaslada naggugulaw. Ay, Ay. nagapa kami kan ni Marituyang itay. Anyat nagapaan nyo? Tinakaw na ngamin timay sa lotion kaw. Ada ka di pa managnak mo. Adda, kapitan. Naalaan ti CCTV ti inaramid na. Nukas ta nga ron, di ipabayad mo kun kwa na. Wanday tao. Ano day taping-ping mo Tuyang? Ay, dinanog ni ba akwanang. Nga, anya tinakakatawa. Ay, kwa. Bayadam nga menje lotion nga tinakaw mo. Anya tinakaw asasawam. Na, impakita ni Marikwa ng tibidyaw, may tinakaw mo dahil lotion. Kaya't mo ta istorya at Ay, agdal na ka. si kalong nga rodon tinakabasol, si kapay laang matinatang site. Asino nga may tinangibaga at akawam ti lotion? Kahit yak nga rod ang mga da CCTV iti tersina na. Oh, dirimwar ti pod now. Nay,
Si kamot gayam ti masabat ko dito'y dalan, Marituyang. Sa dino tinagapwam, Dita tersina ni Bibang Maray. Manipod ita. Ijayon ti paggatangan mikin ni Badungkaw. apay ngay, kat kompleto matan tila ko ni Marikwanang. Ay, kagurgurak na yaba akwanang. Apay, nagapa kayo kadimanan? Kasano, ipapilit na asyak tinang takaw iti lotion alako na. Ay na, Marituyang, aklunem ngamin ti basol mo. Ngamin, impakita ni Marikwanang ti video kanyak, kat naglawag asikaday jay. Uray si ka, Maribanang. Mamati ka mait iti bagbaga ni Marikwanang. Wan tasaan mat nga agulbo jay CCTV? Ah, Ay na, ibabambasit ti pride mo, Marituyang. Uray anyat aramidem, sika tinakabasol kan kuana. ayan di paris ti chinilas kaw ba daw? Jak agsasaaw. Jak ibagbaga nga ilembang kao. Tapno saan armuar. Kat mapantumanin makiapa kini Marikwanang. Ay, ba daw? Nagasidagakan ka, ngam kaslawan mang mangagmaw. Tulong kaya. Ha? Anya di ko namaya? Ayan di paris ti chinilas kaw kunak. Jak matan makita. Sa dino ngamin ti papanamaya. Mapanak agisursur iti nateng. Agisursar ko nam. Uy, tapno da pagbayad ko iti lotion nga inalakin ni Marikwanang. Ah, ay, mabitlaing nga raw. Tamapan ko alain ti Paris ti chinilas mau. Kunakun ka, inlemang mau. Wen tamatanagan nak ngamain. Amkag nga mapan mo ngamin apaan ni Marikwanang. Saanon? Nala, ingkalaan ti Paris ti chinilas kaw, tagrubwata kaw. Anya ngay day tawit mao na natuyang. Kamatay, squaraw. Gumatang ka man kitday. Tapno at bayad ko iti lotion nga inalakin ni Marikwanang. 30 pesos laing ti may sasupog. No kasta, pudno nagtakaw ka iti lotion iti tersina ni kagawad kwanang. Wen, ngam saan mo matapig saan Ah, Amangan numangag dagiti kakadwam at driver. sige. Yan tangay biriwood kayo ita. Gumatang iti talusupot alakaom. Ay na! Ay! Thank you, Kwaraw. Anya day talakaw. Kamates, ganay. 30 pesos lang ti may sasupod. Gumatang kamutin at tapno maibos. Sige. Daytan 2 asupaw na natuyang. Aha. At iti bayad kaw, 60. Ay na! Agyaman na kada kayo ganay, kan Kwaraw. Awan ang yaman na nana. Ay, mutoy day tanabati alakaom. Tayla ko kadagiti kadwa ka driver. Tapno maibus adagaos. Ay na! Wan man nga road, Kwaraw. Kit agyaman ako nay, Jak kaya ti apa, Marituyang. Iso ano mabalain, pumanaw kan, kat di kan umuumay dito tersenak. Jak kaya ti may stress. Sa anak nga imay, tapno makiapa, Marikwanang. Imayak, tao may kubayadan titinakaw kwa lotion mo. Adto'y maray. Nay, ang mga nupe kay akwarta dayta. Saan mo't Alan, awato mo, tapno pista manin. Pasensya kan kadagiti dakes an aramid ko kan kamaray. Sapay ko mata mapakawan na. Pakawanan ka, ngam pangasim Tadi mo ulitan ti naramid mo. Dakas tagtakaw. Pagbababawyak nga ruti naramid ko umaray. Ay, sorry talaga. Napakawan kan, kat ti maibagakkan ka. Di mo dadaalan ti reputasyon mo. Kan ti panagtalag ti padam atao kan ka. Para laang iti may sa alusyon. Ay nanatoyang. Di ka agaramid iti pakadadaanam. Tasi kamot lati nakababain. Ala sige. Ditan
tinagibusan ti Sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Kapitan Inteng. Unay matanti kastoy. Imalaldawan. Nagado ti lamok. Itayak pa asipat. Ay na ba daw, kay kayat da kang asit ganda gita alam mo. Ay, sapay nagdadakkel da. Agdalus ka ngamin dito'y aglawlaw atuyang. Nalinis ti aglawlaw ti balayta. Inaldawak ng aglinlinais. Apay nga ron nagado ti lamok ngay. Damagam akadagiti barangay official. Apay adamagag kadakwada. Nagkapoy matan ti panunot mo ba daw? Siyempre, sanda ng aglinlinais. Ayun na niya. Nagsasadaw dagita barangay officials. Nang runa day jay a kapitan kayaw. Agure ka. Lamok. Aday tan. Asitig ditayan timoging mo. Nadadain ay una yan. Daninak pa'y nasipatan. Nay, kagawad. Apay akudkud ka. Nagadumang nga ron alamok. Ngagpay so kagawad. Apay ang nagado ti lamok dito'y kabildatan. Ay, di mo damagan kanya ka. Uray sa dino ti papanak. Nagadulat ta ti lamok. Nakarkaro di taglawlaw ti balay da kapitan Nagado ti lamok dita. Apay nga ta kagawad. Nagrugay mga min taglawlaw da. Nene. Day taman no. Nagdakkel alamok. Kasi pata mo na. Sipato mo na kagawad. Nanay ko. Ay. Apay ngay. Ato'y rupak mo ti sinepat mau. Kasanaw, limabas mga mintay dakkel alamok di tarupam, nailaw ang kumutan na nasipat. Sapay nagsagit ti sipat mo, kagawad. Anay ikaw. Agpasada kan, Chief. Una, Mabalin na siya pala ang ti umunang agpila. saan mo to na? Sikati mo na idikalman sa ita, kaya't mo man na sikati mo na. Namin adu asikatim mo na. Di mo ipapilit ti kayat mau. Sakti umuna itang agpila. Makaungot kan sa, Chief. Sikakit di ati makaungait. Chief. Apay? Ano ikaw? Apay sinipat mo nga iti pingping ka. Kaya't mo, tas sipatan ka mat, Sinipat ko, jay nagdakkel alamok, adanda ni agdiso di tapingping mo. Dito ni Nagado ti dara na. Inggagaram, takayat naklanga sipatayin. Saan mo ta? Apay kumangay nga igagarak. Talaga nga dalamok. So apay nagsakit ti sinipat mau. Nagdakkel nga min alamok, iso pinigsaak Mabit lang. Di ka kutkut eh. Apay, Chief. Anay ko. Apay asinipat na ngay, Chief. May sabay! Anay ko manan. Apay ngay. Nagsinumbangir mo tan aping-ping ko ti sinipat mo. Nagsagait! At da nagdiswa-adwa nagdadakkel alamok di agsumbangir aping-ping mau. Ipulong ka ni Kapitan. Sana mabalin dito nga aramidom kanyak, Chief! Kunak lang aruden nga dala mo ka nagdiso iti agsumbangir aping-ping na. Iso asinipat ka wangkang. Apay ngay, Kapitan. Nagsumbangir mo taping-ping ko ti sinipat na. Warag, sungbatam. Gusto mo't kuman di may sa ping-ping na asinipat mo, Kastoy nga minanggail. Idi nagdiso dyan nagdakkel alamok iti kanigid aping-ping na. Sinipat kaw. Ngamjak na puntaan. Iso ating mayab. Sa nagdiso manan iti kanawan aping-ping na. Iso sinipat ko adagaws. Kaslamat ngamin inggagara na, Kapitan. Inggagaram ka numit. Ay, saan? Apay ko mga igagara kasipatan ngay.
Kita man, Kapitan. Oh, mariknak pailaang ti sakit ti panang sipat na kanyak. Nagmarka mo nga men, nagitilim matiramay ni Kwarog iti pingping mau. Saan ka ngamin na basta-basta mang sipat mo't Kwarog? Tadakas day ta. Adda nga rod lamaw. Marikwanan, adaman la damaga. Anya day tamaray. Madlaw mi nga men kinibadungkaw. Nagaduti lamag dito'y kabildatan. Ay na, saan lada kayo ti makadkadlaw? Uray siyak. Apay nga rod asan kayo nga aglinis dito'y aglawlaw ti barangay. Na, daytoy tupay aglawlaw ti tersenak. Jak masango alinisan. Daytan tulakit intero a kabildatanan. Unay mo't akinasadot daytan. Ay, ni Kapitan ti pangibagaam iti dayta. Sana siyak. Ay na, ay sos, na ikitaam. Nagadaw ti lamaw. Ni Kapitan ti pabasulan niyaw. Di pa'y maibaon day jay nga angkel mo, Kwarog. Apay, antay. Itay pa'y lang nga ibabaon ko ang mapanagdigos. Hanggang di nakayat. Busy mo't ngamin ngagsilsil pa, unantay. Kita ngamin nakadumog latan. Dinadengdenggan ti pag-istoryahan ta ditoy. Anggal! Adak! Kaslasaan na kaanangag. Amo ka, no kasano ka maala ti atensyon na, antay. Kasanaw? Anggal! Mangantayawn! Na, kaslawan matinangag na. Amo ko nantay. Adda aramiday. Anya, Masidagak iti ayan na, antay. kalpasan na. Buyam. Ha! Nagdakal alamok! Apang! Ay, anday! Apa nagsipat ka, Kwarog? Adda nagdiswa nagdakal alamok di tapingping mo, anggal. Anday ko. Di nakman lukwen. Ay, talaga nga adda, inteng. Nagdakkel ngamin alamaw. Na, Isong agyaman kakit di akin ni Kwarog. Gapuken kwa na, di nakakinagat jay dakkel alamaw. Aw, ni antay ti witness ka, anggal. Wen, nagadaw at talaga tilamok dito barangay tayo. awan mo't madlaw ko alamok. No nga taaglinis kayo mat nga opisyales. Da kami man tinakita mo. Idauluwam ti panaglinis iti barangay tayo. Tasika ti kapitan. Masadutak nga aglinis-linis. Ah! Anday ko, apa sinipat na ko Kwaraw, Apay, antay. nakitam jay lima nagdadakkel alamok. Na, Ay naggigidanda nagdiso iti pingping ni Uncle Mau. 5? Oy, nagadawn. 5, Kwarog. ha? Inom sapay kit di Ay, nakitam, saan ka day, Kwarog? Uwan antay. Nakitak. 5 Heh. ngagpaisaw. Nagigidanda nagdisaw. Kwa, jakak saon. Ang mga nadan tumanin 5 alamok nga agdiso iti pingping ka. Ay, kasano ang makaturog kita, no kastoy ang nagadumat tilamok. Dagita ngamin kahit nga opisyalis. Saan da nga glinlinais? Ha? Nagsasadot da. Nang runa tayo akong park. Ay, talaga maruruda ka. Ay! Anday ka. Apa asak mo tanto sinipat mo? Katno adala mok di tatakyag mo. Ay, mabit lang. Adaman Ay! Gusto na! Sipat ka, sipat! Ay, mabit lang. Adaman Anay ka! Ika, panawan ka man layan. Sipat ka, sipat. Sapay nagsakit. Ay, nakla maturogan, niya salas. Italang duty Kapitan. Takabuteng ko dagiti nagdadakkel alamok ngagtaytayab. Na, apay akabuteng ba? Nagsakit mo ti kagatda. Saan da nga kagat-da kita alamok? Apay, di mo napadasan ti nakagat aya, Kapitan? Saan? Kabuteng da ka siguro ang asidgan. Na, ang ibagure ka? Apay nga ta akabuteng dak nga asit kan? Amang anusan ka ngagdigdigos. Iso akabuteng da ka. Ay, dahi tatik pagsaya atan na. No sa anak nga agdigos.
Ultimo lamok. Mabutay. Ay, Ay, anday ko. ay, Anday. ay, makitam da dyan agtay-tayar. Anday ko. Apa sinipat na ngay? Nagdiso nga minjay lamok di tatuktok mo, kapitan. Anya? Di tayan ti kalbom. Na. Sinipat kong gamtsak na puntaan. Sayang. Na. Ay, Ay, Ustad! Ha? Di mo sipatan. Kaya't ko kumapatayan day talamok. Ay, saan? Nasakit di masipat. Talaga asaanan anasaya at ti mapaspasamak dito'y kabildatan. Talaga mo't asaan? Umad adon ti lamaw. Kasanaw, masadot mo't dagiti opisyalis nga glinays. Siyak man ti mapan makisarita kin ni pare inteng. Ay na, nagadon, tinakisarita kun kwa na, may papan ka dagita alam mo. Awan mo lata. Siyak nga raw ti mapan makisarita. Sapay ko mga rod tadenggan na ka. Heh, aga pa kami ano di na denggan. No syakla amay sa kwarog, nauma akon ang makisasa o kanyang uncle mo. Uray siya kanday. Makauma. Iso abay-bayan tayaw na narugit ti aglawlaw ti barangay tayaw. Nagadumot ti lamaw. Ay, sapay saan mo't ngarod ani uncle mo ti kagatenda. Saan namin ngagdigdigos ni Angkal? Ni pare badong samot day jay. Isumot ti umay ditoy. Ha? Huwag ngagpaisaw. Anda siguro ibagana kini Angkal kao. Anya ti bagampara. Apay pare, awan ti madlaw maw. Di mo madlaw ang nagrugit ti aglawlaw ti barangay. Iso ang nagado ti lamaw, ah? Ay, madlaw ko. Ngam sa andak met akag kagatan ti lamok. Iso abay-bay ak. Naa, da kami ngay akag kagatan dagiti lamaw sa Ay. pinagdadakkel da. Di problema yaw. Naa, Tula din dak ngamin. Saan ngagdigdigaws? Dumahigos kayong tumit. anya klase ti rason da ita. Na. Basol ko ayan, no kagatan da kay ti lamaw. Anda! Anda ko. Apa nagsipat ka gay? Tiagong ko pa yung ti sinipat mo. At da nagdakkel alam mo ka nagdisudita tuktok tiyagong mau. Anya? Wen pare! Apay sana pumanaw? Ay, agore ka. Diyak na tamaan pare. Jay! Anda! Apa sinipat mo madan? May salaing ti solusyon na day ta pare. Tapno saan na kanya asit ganda giti lamaw. Anday ko. Aglinis kayo itaglawlaw. Da kami lang ti aglinis nga opisyal. Katuwan na. Na. Tumulong kayo mata. Ay katuwan na. Day talaga yam. Tumulong kami mata bumarangay. Ay, tuyang. Apay aya, Mga ka iti pagdalaws. Agdalos tayo di tarwar. nagkunakan ka. Ay katsyak Nasken at tumulong tayo kadag iti opisyal nga agdalaws. Tapno mapaksyat dagiti nagdadakkel alamaw. Ay nabadaong agin lalaing kaman ako nakaon. Bayam adagita nga opisyalis taglinays. Ha? Trabaho na dayta. Tumulong tayo nga raw tapno mabibiait. Manmanuda lang mata barangay opisyal. No isuda lang ti pagdalusan ay kat mabayaga. Chief, aglinis tayo ka no. Da kayo lang nga. Apay ada kami lang ngay. Amin tayo Masadutak nga raw. Kaya't mo nga rod akag kagatanda ka dagiti lamok. Ha? Sinipat nak manan jibaw. Maruam ka na. Adda nga rod lamok, Chief. No kaya't mo amaawan dagiti lamok. Tumulong kang aglinis. Ay, aglinis tayo amin. Aglinlinis kami, kapitan. Adong tinalinisa, kapitan. Malala. Dagiti daduma dita. Tumulong kayo nga aglinis. Ay, awanan dagiti lamok tuyang. Nalinis nga minan taglawlaw. Anay ikaw. Apa asinipat nak ngay tuyang? Itay kapay nga ibabaon amapan sumakdaw. Na, Nakatugaw kalapaditan. Kayat mo, tas
sipatan ka maday. Ha? Sige. Mapanakaw. Sipat ka, sipat. Darasam! Gawan pa ginawkaw! Nasaya at unay no agtitinulong kayo dita barangay yo, Kapitan Enteng. Agdalos kayo iti aglawlaw. Tapno maliklikan ti panagado ti lango. Ngemsak pa'y na kablawan mi man ti may sa pagayam tayo. Anis nuki dita. Sanitary camp. Ken kada kayo aminan apo adumdum ngagdita. Kadagiti amin at drama ni. Ala sige. Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman ka na iting kay panagdangan.